Sadurunge cerpen puniki jagi kekawiten titiang ngireng nunasica ring idos sang yang widiwasa melarapan antuk pangan jali umat. Om Swastiastu. Suksema antuk galah sani kapica ring angan titiang. Suksema talar majang ring para panureksa sane wangyang titiang lan para pamilat loma miwah para penonton sane suksemang titiang. Titiang Madewi Suwarnata jagi nyerita yang cerpen sane kekawi oleh ide I Gusti Ngulah Lanang Suteja Narendra sane berjudul Ya. Pumen tiang nawang ne madan ko pan liak. Buko pangkono maro aidupan maro jani nepu keliak buko tuturna teken anak. Muane burik buko mata buan mirip pusing kain liake nganggo krim pemutih. Layahne pesu lantang maleman kanthi sing idang magalkan. Nyonyonen tekantut. Kopek glayung-glayung sing ngebe. Aneh paling takutin dia. Matane nengencar balon limangun. Di Facebook saja dia ngidang mamuat ngorto sake walau duga sentuh kijo kaden bayune. Ngejar ngetor busuncah kecil-kecil. Mulih uli ngapel uli umah gegelan subelen rasa kelata gembayu rasa jajah tansipi apa pun lantas munyin cicing nyalon di pempatan Loh beli nginep di nina gitu tiang matahari teken gegelan bapak cuma meme cuma formasi lengkap bahaya ya gitu pesawat ilo manying pesaja mih celok kodokan nih cara klub sepak bola misi formasi lengkap namun boleh takut mungkin tuh bapak apa ngatahan dini titipang butuhnya mani jemak subuh buen yang ewer sadar lihat nih nununan kita nas bedak nagih hangu pelalian delah ho lamun luang panang ngejak pelaiban meo atas pocol dewek beh lek tiang tadi nak muani bangaraus ke gitu harga diri sebagai lelaki pemberani harus dipertahankan berjani tiang menjalan mulih ngedepras ngenyit rokok di Samsu anggo penyaru di jalan beliang atina ngelebis beliang atina ngelebis lihat cara godel marah beliang takut lantas di pengkolan dajan pos kamling tepuk beliangan itu dan ini berganti nerago bakal mencaplakan aja dia ulian rasa jajah langsung tiang mengkep tidurin punyan kelampua mirip adak kebon tiang lantas lihat kesada sayan pak kanti diharap tiang angkiane nyem upin muan tiang sekenan muka sempon angkiane caranya sep manis relaksa nas bedag ngarep-arep tiang buka lakani man gegelan jetiaki jam ban takut nih tiang ramang lantas mantrawane uruk neteken ilmu tenaga dalam Om Sarwo buto pomo Nengeng tiang paningal masih nuliak kenuk sadar saya paham muana ben tiang regepen mantro Wom bimo krodo ria waku lia putih nemah lia bara nemah lia kuning nemah sarwo lia mancawarna sarwo ri padang ben tiang nengeng mato masih nuliak nengkop sadar paham muana jadi berganti nih rago bakal kecup liat telah ulah-ulahan terpaksa pesua haji pingit ane madan haji gening murup yang meke angkian mencari manto lantas menanasiko man kene tuh
Om tanganku murup geni, awakku murup geni, pertiku yakasa murup geni, lidahku murup geni, aku gesang sarwa depstian ngalor darang dan wendeng yang tiang pandingal masih nuliaan nungklep. Aduh, ulian bas maklau maka angkian maka please tadi entot sing idang bas maklau maka angkian pasulantas tadi kokohan cekoh tiang cara anak simpatan sadolia nakap bibihnya aja kasorang cah. Wah, wong corona nenenan jaga jarak social distancing. Tidur ya ngeremon kirik-kirik ngajoh kan. Jeruk kotokannya. Aduh. Sakdian cekoh ndeken mandro. Manis semengan lantas main luweng tadi PDP. Aingih puputan titiang cerpen titiang amuniki dumun. Mawewinten titiang keiwangan antuk nyerita yang cerpen muniki titiang nunas pengapura titiang puput antuk para mesandi. Om santih 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 om.